Svaki sat jedna osoba u Hrvatskoj umire od srčanog udara. Na Cvjetnom trgu je zato jučer održana javnozdravstvena kampanja pod nazivom Oživi me. Cilj je smanjiti smrtnost nakon zastoja srca. U Hrvatskoj 9.000 ljudi godišnje umre naglo od srca, uglavnom umru izvan bolnice. Šanse za njihovo preživljavanje je i kad hitna pomoć dođe relativno brzo, a to je 8 do 10 minuta, šanse za njihovo preživljavanje su minimalne jer dođe do nepovratnog oštećenja mozga. Prema tome, ključno je započeti što ranije s oživljavanjem. Zato bi svatko od nas trebao znati osnove pružanja prve pomoći nakon zastoja srca, to jest trebali bi znati izvesti osnovnu reanimaciju jer ona zbilja može spasiti nečiji život. Ako se počne odmah sa oživljavanjem, masažom srca i po mogućnosti umjetnim disanjem, šanse za preživljavanjem su 30 do 40% u odnosu na ispod 10% ako se samo čeka hitna pomoć. Davor Miličić, upravitelj zaklade Hrvatska kuća srca, rekao je i da im je cilj podići opću zdravstvenu kulturu. Naš krajnji cilj je da osnove oživljavanja postanu dijelom opće izobrazbe, da naši učenici u osnovnim školama i u srednjim školama prođu tečajeve koji će ih osposobiti da mogu kompetentno obaviti temeljnu reanimaciju. Akciju organizira zaklada Hrvatska kuća srca u suradnji s Hrvatskim kardiološkim društvom i udrugom STEP, a edukativni filmić o tome kako pravilno pružiti pomoć nekome nakon srčanog udara možete pogledati na Facebooku Antene Zagreb. Akciju je podržao i predsjednik gradske organizacije SDP-a Davor Bernardić. Treba podržati svaku inicijativu humanu koja je za ljude i stoga drago mi je da se ljudi uključili, a pogotovo ono što se tiče zdravlja i ono što se tiče prevencije bolesti kod svih nas. Prema tome, puno podrška projektu i samo tako neka nastave dalje.